Professor Dickens Elijah Mushemeza uri umunyeshengero kandi watandikira ihuriro yo kombeka ikanisa y'obusaba dikono bwari yakasinga aresere miliyoni 20 ezi yatwisize ku rwo wa speaker w'ishengero. Echande tari yakasinga cyacho buganda izoberi kwa kuryo kusima ruhanga kana ni nsimere bintu bibiri na timu yanje ineja nayo echo kubanza ruhanga tukozise bintu binje munongo mu constituency aha myaka 2 n'emyezi 10 tukozire bintu binje munongo binashobora abantu echa kabiri nanyi no muganda muhango ogwarwa right honorable speaker of parliament of Uganda tukamwita ko mugenyi mukuru yaturaganisa miliyoni 20 mwana zimpire nazireta. Mushemeza yongere yashobora ibyentunguke birohoni byija omucyange cy'inkishomero rya Seed School muri Kasana ngwakiriwe naye yongera kubashakira akarisho rya Kasana Seed School ejesande district yone kora signing na ministry education kugira ngo Seed School ya Kasana etandike insima MP witu Professor Dickens Mushemeza abo kuturetero muganda ogwahirwe speaker w'ishengero yitu ya leta miliyoni 20 agyaraganisa utabituni fundraising kandi nawe yayesimera twahise harga miliyoni 2. Ayongere yashobora kushema South ahansi yo gwebembezwe nko munyishengero barakuza kufayo okusi abantu obuhereza umuganda bikiriza bashabirwe kubiharwa ngo mu makagabo babane benda kutunga amagara gataho ebe nebinde begambirwa hakuja guzekero cya mataji no kumarire biro bya Maria muhakanise yakagari umuriki na mu bushenyi tokamanya obohora nacho tokamanya obohora zungira bisaka tokamanya obohora tereto nyahansi tokamanya obohora sikiranino tokamanya obohora cyenda bwasesha bwira tokamanya nuwapo ndafutambire kajana enjiri yizobe yagambwa itwe nk'abasiza na nipuga abasiza bagenzi banje mwikirize okutesa nabakazi tutense kimwe umbyo kusomesa abana umbyo korera maka umbyo kuronde bintu byo gasireka nabo mukazi yayinda kantu yakareta na nyana kine yansaba yaje tona tukatine konyo bitiko byo bona kareti banye namakahona behanangirize bwo kurebera abakazi bira okubabire batwaza nukwe bagira makago businji kaza bahati nimbaherezo obuhabuzi bwo kukona nko kutwa ibintu kora okugumiseriza umukayawo yakiza cyono kacugumira ukareba ngo wagumisiriza wahingira abana bawe yakira umukija wawe tuwahurira ngambo tuwaza mu kuzerera mbashaba ombirebi ebi Yesu Kristo arunaza kubambwa aha musharaba aha bwitu twa aha mtwaza eje mtwazamo tukatwaza nka Yesu Kristo kuyabe na twaza abo kuba ecyaretire naha yamagarage no kugira ngo itwe tumwikirize Gashakwa Sheikh Abdulatif na Onesmus Ndianabo.